hatu wanashwa hatu wanama wanzani Mwenyezi Mungu ajali yako mahala ni mlio nganyina muo wanono ya rehemu owaisa wahafa ya beunono owalo wawade rambade za roho rambade za ziongoni ya hifadhi ntia hatu ya rangamizize owandu rangamizawe ntia hatu ya rinike wandu wajora Mwenyezi Mungu wajoka na Iromi wajoka zono wa Komori haizo watukufu emiadi ya hatu ikurubia oskwalelo siundanane utukufu wa ulalikiwa maulida yahe parti ya Orange akawambadi wa Mwenyezi Mungu arangamizi wandu wangamizensi ya hatu no wayangamizao warudi wasifu mtume sallallahu alayhi wa alihi washabihi wasallam holiho ikaudunga na nusi kuboko de parti inu ya kanti wandu wenji wa kanti warante za muhimu riba uso ezito za muhimu mimi fakhari ngamjuo ya ukana Hamed Daud Kiki hakaharume serikali ya zalinu wajiri majarima tizamba ya ukana amfikirima anu na mahamira rukablia au miili kablia kabati mdu na kaumienga duniani hama Kiki na Bashar al-Assad na Sisi na Azali hajaharoha ngariwanao harumu mipira ya uka Real Madrid wo ujwa ukana jueri ulo Barcelona uwatambisho wo mrenga wajawa mhanti yatijo watambisho bainge kanaka hunda plasi ya rehunda mimi izo tinongona kauzijua shaha udunga wandu wa siasa izo wazijuao emwana Nurudini Mbaye Dr. Johari marehemu fundi wangu shimeji wangu Said Swalih wahanti hamba bizandongoza shikomori yabo midore ngamba byo komi njaka uzijua ituka urongo wacha ubasi shanjaka ujwa inu ibidi anzi wacha wauja yabo ngamsomo nao izo nto ujua ngamjo sawanruwa nisome ba mzee wangu mzee Ashirafi unambia ukana mnduka do hamba ngojo fanya jaura ujaziga remba hiru afanya izo nto kabla zimufanye babo yoto tawo ezabili vanwe kaina mndu rijoka ukana duti rimsekuwa yabonga ryo chihunda waili yabo bandu jo urenge mndu wa mretene hunu reka kwelire kanda shehaze ya hangu mimi pour l'instant gamanzo nito nizimo mndo ulio ujao tungo ujao riwa ekari uzimi elo buko jo bala garibanu rikanda Strasbourg bufa khanto bali da wana Farhani na Nurudini Mbaye awanyilo mjojo bali sha omori sari rengele gari la hatu abidi alibali banundo abidi asiswa bontido sha pour l'instant sinauka manzo ni wane na Azali ntushina na mtoa nirudini ba uso wakada wana wangu hunu kwati hunu rirente za muhimu izo ndongo bikange ziro haruma se media banu abonge bantika uchana mwabia ndongo za muhimu hauka eka ezengo za jiriso usikwa chana hasiba bude mnai chana uparo atiti o wandu watuti mizijana amzabondo o wandu watuti mizijana shena mna warengeze decision et namna wajitolea ifanyishiha ils l'ont fait yone mana yamba ukana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin abungia abo watukufu tikanzana mabiri bano yoka haina rogora ziono sikwa chana zafanyishiha majuji ne sirkali waile wakana wanu kwa jatimi zijana sha ngejo fe sankule leo ko jambo kwa Komori pia watu hawamba ngari tahawenti hatu ezo wizo zisa zitamba huma harume sirkali wa Komori sirkali njamba huma randiro usikwa jana omji waezi ngwa unjili yao haina mru wa mona ukawe na toni kwa 10 euro au 20 euro watanganya wakaza josho usikwa jana watukufu wa homji wa moroni mashababi wamba hate moroni ketina maji wakati ketuka na mwenche iriangamizi wakati tuliliwa rile moho ndabo babo mamera ngabo madepite ngabo wandu wenchi watolo harumezezi wasichini wa wandu wao wahimingwa evangewe safara lelo yabo banda naoneso upande unu wahusu era isiwahe janibu ya Orange nge kati ntina nafasi yanda eban kweli abanundabo na ola haridungu ngutsori prezitwa ngamina rugo nizele wayo kama nyibaraka jwanza ke president au ka Isa kumbara kiki jwanza ke president Isa kumbara bon e karina genti ya hatu wandu wangari warejeza au ngarenda ora wafunga au ngarenda wauwe yoni mimi niele wao na hizo tizidungu wakati wa Ali bin Abi Talib daina Muawiya
nisifiana tabisifiana pour l'instant tina ushinda ni hukuma ina mdia parokada ina azali ni rudini ya mega mwana na azali mimi tina ushinda mimi kanga wajua ushinda au mimi tina ushinda mimi shanga mjua ya ukana ikaicha ya voti ngetuka ule azimondo wanu hukumdu arabo jacha voti wanu ukabanu kujafana mdaso fikiri kana banu deni ya rahito basi Nyezi Mungu na mlibendo mitila wa uzamba fundi watu sast we are hopilizon wede ya kaunitia swafi genje ni dunge manashe wangu Badruddin Ahmed bwana ni elewe ya ukabanate ze miliari za jo hazi la pita za jo kreyeze hazi za jo fanya hizo pia kazire ngwa owandu wasirenga ya makrimineli hakayode mana watu hazi watu maji watu mwenje des détournements za huwezi wao ya bora ya uwara ya tuwa raya hibara pia ngetuka ulazimu waje wa hukumla hukamkabana ebo watu wa hili kole mapesa endeda urihitwa ufungua ndubure udetourne emana wa upia kutoka lazimuri zitunte ekakweli ndana na daula haki ngamba ukweli ngamumeyoni mbehe message yinu bayinu ngamanzo yiwaswili wandu tsawa njoko mwene salema photo nezongo za hao osikwa chana bwa tukufu na mdege 30 secondes mpare au mpublie banga bwa uliba wandu ngaba uliba wandu ranzilo osikwa lelo unu wandi so boykote esirikali kejalala okaisa igono yoka eze bolero se umaramgo mndrieze shayani dans 2024 zila zajiri leo do hada wanzo bajiri action itoka utowe sirikali zemalizende ministre de l'intérieur Mohamed Hamad najiza commissaire au plan zemalizende majosho no ili warenge ma voyou no ili warenge ma clochard no ili warenge ma delinquant no ili warenge wa mezi janele joshola jana wanazijana watukufu wa mji mtukufu wa Moroni waisa warango kakabati maji kabati mwenji kabati shilio wamba kartuja wakabunjilio elera inu le bunjilio la kauhisa yabona mjokana enyi wantu mwatao menye manifestation ya hatu sabari gabo mruyenda ya bahari de mfumtsanu na lambade mfumne le 30 watija mduani nyima journalisti banga mjo ujito wallahi ngamjo ujito nyima baji ma journalisti nyumabanyi ma journaliste na bode mafanya chama Mamadou Jibaba ho Moroni ekenga bomba ukumbi aumba wada hamwe ma filme mtawo Buhari ri dailienti ya hatu ri mudenti ya hatu wantu ende ya firwa wantu ende ya me wantu ende ya keja kabwandu nchi wandu suwa we ukanga mdoka na utungumu nchi shwandu wangu na haki kwamba tsogo wanabo na jabana ndongo wao kwa tuwa ne mabunjilio kwa tuwa neze mali kwa tuwa nabo tsoko no warizaya kwa tuwa na banu go shanga tsoko fari go go kutunku ongo jorongo hafura ko kutina watowa kutuana kujakoza kujaremwa la manta kutujuhara rambeze ngo kutula piziwa ngao mhara utaurongo banu ulapiziwa banu kwa beza prive ngabo ndo jibenu wa banu ngabo ndo biro ngoni na mwelema yabo mwende namna la piziwa ango tukaza toda za udola piziwa toda za ngeze mali za hatu ngeze mvuza hatu ngezi siboro na wananyasi wa fao mobali nino tontolo leo ti wono video ti partage na moto ya kautabia mtuani udungo ushia matri ya mtuani bati wono mnatuenda hapa mnaskuti hajabani wamjuani yakawona tabu njuani ya mdumshewa neze tabu abiraka da maore vidati ya dei mtaba sabu haunguhe midu apaswasha itwa ti partage video hiyo ti publie leo alafu tukaushia mtuani wafuma ore pia waulo wafupia da bakana onitokoza fete ndokoza nyizuri ndokoza nyizuri ndo baya kafundi komboge yabo nguna mlibetu kaisina wao na mdorogozo wanu bwana abaketu mdorogozo komori na mdorogozo machuyana bami ugabili ngamona ngamushira moto tola ro paradis dina le roi wana sija na tawala nza shakatala waikon tiyanjani tiwe tafanya abasa wazama wasijini habasa ha enyini mana mtoro goso hanyundi bokaisi bo mdama bo kombo shahid na mdoro goso zenga fasahanyu iso bana na mdoro goso zenga fasahanyu nasolo wana wakana ngazi changa na bo owandu wahimilia azali ya tibo sena yu awantu wano wenji wakaba za malisha wasawa waisa wasekundu weno pale na kanzani mwabieni no ili endeleye karito wawe baki haude BPC lelo bwa tukufu karito wawe baki ne BPC osikwa jana akukabala simambiani ya ukana banu ministre de l'intérieur hawe mera hawe préfet hauja wanuko atuno mewa a compétence banki kwa unizo non haina mduno mewa morone zinchi ewengo jishinda metirizo 1-1 ewengo jishinda fanye chao ewenge na wandu moroni agabo mamera moroni wa hunda wadumizi wanga madepite waziri wanga mawaziri wasijini wa hizo tipi
wandu wawe sawa ile wa ukana ngoroni hata wakati ngwaju kwa tuela ukakabati match mabido hatilo sikwa jana bwa tukufu namswali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namswali mtume Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad esa jiriro ka hatilo sikwa jana esema linge zendao sema linge zituenda por sabari anzao e marche zilwa ngwanzao e marche ngwanzao e manifestation ya u reclame za haki zatu ikeke fanyisha bwa tukufu waparwa mahala hambao dawoju ja ili wende haruma josho la CRC wa parwandu wa moroni na mjebo wa moroni mjomle no mzi abongo joishia ba visangava shanto mine kangwa joja bakotsa wanu tsatiero wa wana ni watofanya bana no ho moroni skartu sama ba ya sikartu sama shaka kateta jo inde capital yatu emana mtwabi wa kana ndo dahuze esha ulo ho hindi engava ijuka utabana ya be moroni emana mtwabi wa kana na mbaliye ezendo visa hanyu de mihogo hanyu muzo mijini hanyu ujukanza ndo vingu jo pashaje safari ni ya je itahind na mpue telekom mwede ma ihanti mjimdwachi na mpue mama mwede ma ihanti mjimdwachi awezi ndo zi la folofolo na eneshindo shambani zila sawa moroni ba wala watatu wa moroni wala bana na mnabi yori capital ya hatu ezenjema ifozanise abo ezembi ifozanise ya emaluka hatunga yo iho zemaliza hatungizo iho e prefecture ezero pia zintu kizo yomba bizamera seda sancho mijini hatu zidorenge pa bizama pesa za he notable apoke mbuna saida bwa he utuka utabani yarongo mbuna saida bwa he utuka utabani yarongo ndati jarongo akila babana hajola hasara kasina rumwambia oni na bano wenji wa dungo uchauri zinga manya bantu wanti wa moroni zinunga avaza tota pulilia gyoza ni mbula chachelo chao apoke abwele kaulu ya mado rani chamwambiani eza kasi fanyishi haranzita na ujalelo amumtahadharishoni ni ma journalist ngamweshelea uskula hezevo type Dr Salim Abdallah Isa ile ya premier ngabo ambao ya mdunga Burhani Hamid ututa kwa lizo ngabo ambao ya mdunga kiki ngabo ambao ya mdunga mwenye baraka azalaka watanu mdobe arenke Facebook FM ndabe ya hundra zalide wa manda lelo garimlaha uniba Karimu abilisi shimeju wangu manzani wangu niko hustehi urengeshe ni yaho huinike moto oda tuhamba umbo heyo baoda timoto haringabo mdudo mzuri haringabo mdudo tijitoni haringabo wangu mrenge zende isheni zinu manika ese tijilitereri ne watu wangu wanezi wanu mdu atijabana jaritese baba nure uliliwa aminani mwambia oni wanuri fungiwa ngamina mwambia oni wanwane nyasi wa ulo wafu wafungwa wasawa tolo mhazini awenyi wandu wahaya warabu urongo wa shiarabu rekangwa rongo wao dialect ya hao rekangwa rongo wa shiarabu shafusa ya aeroporo ya hatu kejarengwa ni warabu bwa komori ya aeroporo ya hatu wandu watu olo waringwa mamafia wajayabo watu wado renka eriadi wanisada wanafati ushaka ijahulwa ya aeroporo ya hatu kejahulwa ni wandu aeroporo ya hatu kejacho hulwa ni Emirati ikena mnaila bwa komori msikini mnamhadani na Emirate kwa nao balezi nduza hao wajaru ma aeroporo ya tuwa concerne watu ihula abagenyi watu batolo aeroporo ikanyi nyiti wa shenti ikanyi timba biza wantu kabu ngela timu mjom daisi ya kisanye safara lelo bari prepare mjom ndo daisi ya kisanye eja wa uti jobo watukufu kamna uta ina usiku batobira mwezi karjani koze rini zatu risinya za prealable fatihu ambagu jariba fatihu ambagu jariba lelo na mjeri toy fatihu mdejaimu hazini mfanyizi hazibi aeroporo ilati ya mbaba fatihu ilati ya mtuje ila ya komori haina ya soma ndo na maarifa kijari jo aeroport yori ya madona kanzani mwambieni abungia amutahadhari shwani nyima journalist ngamjoishia wandu wampanezi twabo wambonezi telefoni iso wamtambazani kama ndo devie mkaka mabezi jiri wa rumwenti hatu au mapara badeka wa shenzi nyiti ma journalist wa Komori kamtuone tabwa maji kamtuone tabwa mwenji kamtuone wandu hafa yori wakati mjwamba kana nyinyi chao sheka nyima journalist mabanyi wa Komori himna haramu na devia rumwezi kuzuka mjirimana wallahi ngujojitu ngutojishia ya pasulwe manyo ya bwe telefoni ya toto jwala ndobi parce que il fasira bnyine magi wa henti ya hapo haina journalist utoto hamba ukane opposition ya Komori
Ndatuparisha journaliste tawana rongo mbalu haya kijeni yaone sisi jiri. Shabu ngajo parado ambasati wa dodo mba emanu tukamba indo dabe chao. Ba yabu tkanzani ziye banu. Ezajiri usiku ya heze voti 2024 ye bêtise ya jiri sur Facebook FM. Ah, je le dis bien. Et bêtise ya jiri sur Facebook FM. Ya ukawa ule mengu pia. Wajua ukaya hunda Dr. Salimu Isa Abdallah mjini Fumbuni. E ya mdunga wangba Hamidu Buruhani mtujo abantu hafuntu jonge na mu. Andu mwambia ukasala mtu. E ya dunga bana. Yamba mwinyi baraka wala wamba kiki wala wamba mtujo ndobi. Shema eza shonga wazali hamba haka watsan hauka hatowenyi ye msamda bwezi alama uka hakika hatowenyi ye. Basi nga mwambia ni wa mtuje ezi information na mnika nizinu wanu wakubu njilo nile yo. Ezi information ni mwambia une zinu za wandu waka obunjilio nile yo. Na waparwa ni ministeri, waparwa ni najida, waparwa ni wandu wao wende. Shabanu gapo wandu wa danganyiwa, gapo wandu wa rolo hitwa, gapo wandu wa fungwa, gapo wandu wa tola muazini, gapo wandu wa terrorize lo. Ntemba majiba. Kwezi watukufu. Doka baada na rongoza. Baada na rongoza nyima journalisti. Keka mtuhamba ya uka ngamparao hawinji. Ezahe emanashe wangu shimeji wangu karimwabili siti yonobe ya partageman. Ngabo sheni zinchi yabo. Nyuti yeze rogoza heze decision za zali neze rogoza. Emana mtu uti ya ukana owa komori wa decide ukangwa watu wafanya manifestation hindu. Kanyi wandu wakweti. Emana mtu uti ya mapibli yeze rogoza inu hindu. Mziwe no nyoti pia. Emana ma journalisti mtu wane sa zinu hindu. Wanunga mfanyi yao azali kampanya yao wana azala mhuluni. Emana mtu uti ya mari film yeze rogoza joka ujiri hindi. No mtuko pashe zanvyo modunga zala ena mahala endao. Abonge bano skwa lelo ngamu mtuonize nguo pia ngamjulwao ngamwedoa pala isa faralelo jamdobi. Isa faralelo ngamu mbenuoni pia. Ngamkawa komori aweni mdade joyo hao. Ekamdo pointi ya kishenti ngu jorjenti ya kishenti ya hai. Haumke wa komori rida ilienti hatu sonti pia. Au bano nyika miele nyima journalisti. Wanata nyimbidi mdate ziru izomchi. Ndasujobela mikure nda jusiza mdo monamba washile ewe yali itungo ewe yali hinduwe ewe yali hinduwe siso mmono bo bamtuko vuba mapana amamdo beka ngurongo yako kamala nguruhelelo wasiyo samachi ngamkawa komori mabeze ngozimunda wa komori mdungo wa komori mpublieze ngozino parce que mido mmona haina dakika eze decision sasa lipia mbale zembio nyikamla uziti ya wandu ziona emana lelo mtoko nese zijiro hindi emana mtoko mama onesa eze tabu neze ngo pia zijiro ko zijiro twindi na mwabesha tukeza mtoko onesa na mwabesha mtoko onesa kama nzo mpartage nyoti pia sino Allah azali kujonda sa wallahi azali kujonda sa leo maudi zo mnyezi ngbudo ujo shaka mjoya ukana ezentina ziona puissant na joka zikana majeshi ya barini zikana majeshi wa bonti zikana majeshi ya hawani armée de l'air armée terrestre pia zikahu udubush albahari wal pia zindugo izo pia bari ikawzijua yabo owandu wao emara iswakane majeshi wao ro barini ro hawani ro bonti wakati Mwenyezi Mungu yambane ze peuples za hozijua wangamia Tunisie wandu wajua zainu dinata zainu labidina henda fi Arabie Saoudite Libye Muammar al-Gaddafi alungilo atabasangami Iraki Saddam Hussein mmono Egypte Hosni Mubarak Yemen Ali Abdullah Salih Ethiopia ele jeshi la haulinde hata na yao jeshi wengi shakwa jeshi de peuple et que peuple wa décider aboka bati mdu wazia yao et que peuple wazia wamba stop c'est fini aboka bati mdu wadi satena bwa komori ngwaju hanza waisei abo ngamjokana nyima dwamana wazali mdu au Kamoroni ha Kamoroni uhantu wa mabido ha mamji wa safari ni Papachenko Mwenyezi Mungu ajumnika umurimle bawo shuta yala hanu mji mtukufu wa ngole habanyi wa Moroni na mjuhe mfanye jizo na dofanya hali mdo bale mabido nezesio mdo jamore hemaji omijini hatubasiri wa hazisima hali ridoja yoro jaro tahizi ndo apasana mbire mje mtiwane hali abonge watukufu wa Komori usiku jana kama laada waziri ngole ya undri yangu paro wangu wanjaru mamaji oshana na ndogo wa mafiti na najidano wangu wa Moroni wa lo harumwe yezi Tsainu wajuha wapara wandu
kana mjeri hadisi ye kipia moroni kayao ipangwa wanzua nikiwamba hinduale wani kwa mnarobo kume ewa mando we idola waho mpira ukwe kala wa Faransa yo uparwa tota we isoplea wa depite moroni au sud wede wa mando we yani kwe spori ngamwana spori ne zengo zijirio pia inu manipulation woi tota usahujulwa ukahuparwa mengoni mo wandu wanzo waziye wafitino wandu waziye e rassemblement yaho wa Komori wanzo maji wanzo mwenje wanzo msomo wanzo unono itifanyishie usahunjia rumulistia hemadi wa he Komori auka kartina maji kartina mwenje angale lisi angale zendia angalia haina usikunga bafa wandu moroni monti botota usango jula ishele ijakiri ni feba na basa ngaba wandu wapula waniwe wallahi ngaba wandu wapula wa nifa waniwe ze telefoni ngaba wandu wapula walise sumu ngaba wandu wapua wandu wafanye ukanifungwa Faransa bana ngaba wandu wanipulia na masusu nje nagalekanga mjorele habo na ngamie nende tota wedo wa mando wavumbula harumwe listi tsainu intierewa Allah tallah edo wabezinrachi ima uone batiere wate mafoto ya hanyu haina mtima harumo wandu wa on joue pas wadu wandu makada nyinao tisatiere wezandogozo ntipia o wandu makada nyinao wanere ya zendogozo ntipia bo watukufu tsazino ngamona mafoto ya wandu wan maranzi muone maranzi tsawanu amtima ngamjodo ne mafoto ya wandu wan pia tiere wayo chabuka mjodo mwambia ne madina haina mrumo mona ega manzo majua kamtuta majue bwa tukufu ngamanzo mchua wanadamu waloma biwa henti ya hatu wanzo walipwa waparwa josholi jana banuti hale banu waka uhisale bunjilio au ministère de l'intérieur najida attention sina uchani jie jabashari ndo vumbuwana ndongo natuziona shantina uhuba nafasi wanze uzienti ya hatu ngaweda wena azali na fatihu ne eziyo bonajida no moronike tina match moronike tina mwenchi haina usikunga bafa wandu moroni kujashinda wa proteger moroni daono wananyuho mlede ho azali daono wababa hono wajomba ho mlo azali bonajida kamjashinda mazia ngabo mzaza ho ile yahibiwa dhahabu moroni abo no meki kujashinda wa mreklame haki yake bonajida na wo mdumshe hamadawe yalolo hamadawe yabongo leo kane tirora bana mshebani ya upara nazra haidi 6 miliari nzima izo milioni shiwi kujashinda warejei ukakabati mahakama uono procureur msajaja uliyo uono mchafu uliyo uono ze crimes uliyo uono zenza ya ziliyo uono zongo ziliyo abonge bona jida we mndu mshe uono wanao hifa uka wandu hafa wafungwa wandu zongo pia wewe ndo tukafanywa mahakama bahari ulapizwa ukazanda bocha mitina ukazanda bo bona jida mimi fahari ntina ukazanda bo shanga mtu hambia hizo ezo ngona zamba pia tsazinunge tsungo benu kwezi watukufu libunjilo lafanyishi ha jana ya picnic watukufu wa jamalifu mashuja ama watwania waho mji wa moroni kwa jeda haruma ezo ngozini hauka wahisa warambo ya ukana banuga rumi rwao azalingu tsorenga mndu moroni haja mndu myabana msijini hamse kwaendeza fakiru wa chamda dabi Mamad Hamada najida no wanro haunsawanu waunjili ya jana ujalelo tihale bandele bunjilo la kauhisa hata le bunjilo la kauhisa tiereweze habari zonti pia yabanga mina hakini mwabienizo bo Komori au ntina hakina mwabiana ana wajosome hitima ja takfin awambe inu iyade ya neria zinuten namjem some hitima ja takfini haumwambe inu de intelligence artificielle de ya juate na ya jaya yomanda wanimide mwanzanu wa intelligence artificielle wo mjomba intelligence de ya nere kwezi watukufu elisti sainu ya hoandu weka yao ngwa maadui ya henti ya hatu ngwanzo waziye wa Komori watidai mahakama watidai mwenje watidai maji watidai msomo watidai unono eze krimu zijiri yo ze pare ne zetabuziliyo abunge lazimiyo mwajue abunga wajomba miadui sha adui de akadaena o yazitoa ewa mado ekipe ya moroni baika yao ngwao kontro yaho monano waho wa Komori o wandu wa paro harumwele Joshua jana wadudu wa paro lelo omkonti wa waka umenye ha basa ewa mando numero 1 yanti habanu kana
tota suppléant si yo yandi hao wan nakazesha abantu tota suppléant de député Moroni suite. Et wabili Jean Monnet nommé proviseur wa lycée ya Moroni uo de wabili ya parwa ya nzo ya ranganyo mkonti wa maudu. E wararu yo parwa nesta premier adjoint wa hemeri ya Moroni. E wane mshesule chef de brigade ya douane ya Hahaya. E watanu yo parwa Naufal Abderrahman représentant bikere a Moroni wanu do wandu watanu walo pre wanjie watunde wafitini no ili ezenogozenzi fanyishishe upande ndwachi wahe mafoto na yerewayo bana pande wahe mafoto na yerewayo bana woi de wama dola na monesani na mone zinti yerewa marantini sheleti jobenu wa yanerea sainu woi de tota ya heziwa ya ukana woi mengoni mo wandu wikayao ngwa prepare wao wa sabote wa fitini wa menyo omkonti waho wa komori wanzo wa dai maji na mwenje na msomo na unono ne mishahara ne laduani ne misafara ne zendogo kange zendona hii inga mwana ukamtuona kwezi watukufu linsi wanuandu wakobu njilioni wa komori wanuandu wakobu njilioni do wakauve haze habari zino ngamona waisa wafanya lewe njilo banguti Parisa Moti e wabili de bwana wo yuparwa Jean Monnet mambilwa doi na Allah idintika uyerewa ngamonao mdo juwa ishele katifu shatizamba ishele au kararamba hadhiru akhaka dhaliman lika yahduruna na mdo tahadharisha wanadamu madu ishele wide wabili woi wanzo wazio wakomori watidai wakana maji na mwenje na msomo na unono na mahakama na izo zonzi e wararu wide mwana mahabati mbi raka usoma wadzima joueri uparwa nanu rika misuri wadzima mwanzani wangu sheke haki jamdu subuti hazamba weinanu bwa tukufu ya kapteni wahe Volcan e adunga yabo woi yoparwa mshesule de bwana woi ebana ngamdunga kwezi watukufu kamtudunga na mdunge bazi ndo za muhimu wandu wapulao wafanye hazi ni azali no wandu waloda wana azali wanoa saboto mkonti wa hatu yabona mjukana wa Moroni wao waripara wamba narangarilwa basi isirisari leme wabo fahari riangamizi warile mwa mabaya na mjeri dai e bwana we yarito babo wa mituje watora dina ingejuze sisi wa Moroni yabuga nyabo kwezi watukufu wabo toi woko shama nzoni mtowe baha heya daene mdumshe uparwa nesta tujwa we mdumshe dopi toi de bwana we de bwana we waonana ema sendika ngwanzo wa dube ema zofera ngwanzo wa dube haukango atambi hao owandu hazi wa aeroport ngwanzo wa dube owandu wa upia ngwanzo wa dube rwaniliensi hadu owandu hahaya ema fundi ema twabibu owandu wale miwapia owenye wa baba owenye wa dzadze walunu kitani bantu benga kufanya hazi haya shanga wena tabwa mwenje ngawena tabwa maji emda mshahara ngetwe da haruma mabido ya maji huliliwa hufungiwa wakomori pia ngwanzo wa dube wadai haki ya hao préfet ministre de l'intérieur na jida wandu wa wajuha ngwanzo wasiye waodo wandu wa Moroni waje wafanye ila wazungu wa kuhamba salbulo wa misuru hamba shughulana wisha wandu ware eje ya shetani laba shetani duana damu wana
Abange yabo ngamshukurio watukufu wahumji wa Moroni mashujama watwania makaunerea izi information zinu za ukaranzi jana ngeta palao ranzi jana ngeta palao ganyibanu watukufu wandisa majoshe zemaliza lisuhenda aina mndungo joka unikwa lujala mapesa waisama wadike mapesa waisawa rerea yabonga bondo ene kwe bondo lade yaonde ula chau waonda wa makadanyina ele mwinjira dikawisa sa amjoke sirikali na mpartage wa iparise e sirikala basa ngwa joka ati ashila wala rawa parara jara wadike mapesa nele josho waisawa rifitini waisawa ribalance mintina huenda basi aina zijo ujiri nyo watanu au nyo sita na mvumbuani banu nido wantu mwanzo mzio wa komori wake kwa dai maji na mwenje na msomo na unono ngamjwambe Moroni nganzo imenyewa Moroni kena umenyewa na minga mwabio ni sekre ya savana na mswadi mtume sallallahu alaihi wasallam ba garjo wanado na mswadi mtume sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam na mumswadi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ngabo uzade hauka ezentiza ulemengu wafikire zango zao pia zisa ngona matomali au kafaranta wa echedo tungora masekheri lo Afrika Angleterre halawa Marekani kati haku Rusi kati haku abasadi yanzu yanjie mbapi basi za jirihidi ezetiza ho Arabu nezentizila penganzo zenfi walangu anzo lebwe walangu anzawe dhahabu walangu anzo elavani walangu anzawe legashi wala jaujao ezentizo pia izo na ambition za hanza ziche shakwa chaka usubuta abo ba faranta imna shamba uo imnati wa faranta imnati wa jaujao wende waelewana eza jirihidi watukufu wandu wao waelewa yakana kwa tujua unjia walisaidia wahunda mbabi batura hunda waonuka ezentizili yonda zinu basi sekrera niki walelo wamba il suffit mfanye manifestation andu wamba il peuple ya hoketira tisunzu hadi ngosi abonge yabwe keri irate manifestation yanu yabo basi ngela zimwiyo haina ndo nza akili ndo toleza wakansi ilo sana la kubidiri ibuzisieni leo karna umlashe ni lelo ka wanu watu wabo tasi wadaya wari warenge wandu jao bidir fanye ngejo lazima emiji ya hatu yode manana kaupara fundi wangu mtukufu Yusuf Mabed bwana haina usiku nguto wabo tasi wandu wabela kwenda orongoa para wa mkazi wa aminio ya ukentirora ya ukadanieli kajashinda yafanya izobelu yafanya fumbuni kajashinda yafanya izo fatihu ya kufanya misuji ya bo Danieli ekengufanya wazi wo manza nafatihu ngufanya bahazi yondo mshaharahe shaka jashindo zia o wana wakumuri wakwa ulawa bamba yao kwa ulawa wana waili wafu aimani na gazon Danieli kajashinda yambia fatihu au yambia azali au yambia rubikana nafanya mahakama basa papa windu bya tuko wandu wanobure shangufanya wazi daina azaliyo libamba mshahara enda ngale mtu mshana mhazi yano wana basi abo Danieli kanaka udwa bloki mkazi ne bambao ikaka daisi yakizahao jawa utijobu watukufu apobo fundi Yusuf Mabed bwana juha banga bo wandu wenji mkazi wangu atungo uyenshi helebe alahe mwana mashuja watwani ya bahasani njomba Maria shimeji watu si wa misami huli omji mtukufu wa imani wode mashuja wa wanilia wenti ya jitwa fidia sababu na abonge abo fundi Yusufi juha uprepare mkazi jeife sankule yao juhabo mwenye baraka kama ambao utise Moroni juhabo mwenye baraka uziye mituje antujini wambe lelo ngefwe sankule juhabo fahami wambe lelo ngefwe sankule haina mtu wambe ukana kama mrekonese azali anaba kata 2029 wamshenzi haukana nyoti pia mtokana kabajarewa voti nyoti pia mtokana zalare nge hamvu emnungu hibo ya jao kazeda tiba hukubadi awilo daba jinafiki wakomoto
utukamba fari ngorongo hautungu ntso urongo hambabe ke ulapizo udaze utoze maliza udaze udorongo hambabe amjodo hureme yakotsi na udaze kutwanza utowe enero kutwanza udeplace kutwanza ulapiziwa kutwanza ubuje alafije unamba chao waikoli siri furidziwa sikaritina mndu ikoli siri furidziwa emri ala wayambe ticha wadamo nongwa mona wesa mnyezi ngwa mreke ari wafusi waikoli na mitamihuli sha mitamihuli kamtovumbua umara mngomndi na bumara mngom wewe de mndu akawazi wa wabili baada azalinda we wandu akamba azalio la waodo urengo fati waja ukakia au jambia dawe na shaihani riwone namna masijini wabala no namone siari namone so binadamu namone so chucha namchuhengenyi wandu aume namchuhona nenda bolero mwana wano namna masijiniwa eni yare mambo wa juu bayo uro hadamu yofira mazi yare mambo wa juu yofira mazi bo mara mgomdi bo shabuhani bo ikiridu bona bo shaihani bo nyoti pia enti nuti mabia haina unimi wa director banu haina mudiru ngoso hunda dinubwiti ebanu abijuzi watawani kwa oniko rurange miliari za wanadamu munyeze milioni ya huni kaondwa hule ntohole waringawa nikabu mal haila de mana ramba namdago urade unumdo amba razilo lo azali ka atabra azali nati Ibrahimana la azali nati Ibrahimana utoja hundu banu wekambe bo mal hamna moto madawe abi ndeto mapesa wandu bo abi bazino rizichwa bani waka opposition hata utoja urengo hata onda oniko rurango za miliari za wandu motola hafu mtatahe hafu chana mrega nse milioni za wandu yende arenga ntu ya jali sonro tohele bo oniko ribo abi daona abu malhawu wo mtamdu ya washili uona webo abi banda majino fumbuni mregeze mali zahe bwana uombi zahe wandu wao pia mfanya jomeki ndaribize mali za wandu bo abi bakuja ingawa mndu mwatakili kutatwara kama pesa uyanike dobi uyanike abu malha mndu tina hazi ewenge nazi ndatoka mrega miliari za wakomori mrega manyisa baza bari mtazamo wakomori bo wetsi izo desajirisi wa meki, izo desajirisi wa telekom, izo desajirisi wa dahubini. Soneleki, izajirisi wa bato idara, ibanu yuchona witi. Afumda mbakana kama mimili yao yezi. Omusoha nyuja wewe zamadi. Mdega miliari mwede sanyu basi, alafu wanyan, mdega kanzare nke kontineri kume. Aunika batanda ni 100 million. Parce que zila hanikuwa ni matajiriba. Mdega mwede kwa mjahule ntohole, anuma mahamili wewe zamadi. Haruma mahamili bo zamati wanamroto mekiwa vumweranti ba Farida mali momoroni waime sengwa ntu ya fe hajua waime sakatina wenyu wamwambia kana ebanu Farida mali mzabaru to tema wanakujamba utema pesa hanyu bo Farida mali inu dhahabu ya wantu ya hibwe mana utonga dhahabu ya wantu ko nyindu bo ufanya witi bo Farida mali ebanu we ya hibiba hauja uone mapesa na dhahabu ya kusonga uparo wenyu wanike dhahabu yao lero abi mndu mjomba bani ha hoko elingwa wanenge miliari na miliari wali wanike wenza shonga wote jabu malhawo bahari hende haimili azalamba azalijala wa Ibrahimana njiye saidila la wajajajala njiye basi mdogo ulaba mtorela machui bwana wotu za maliza hezifu zangamia hafu mzazahe tuo leo twasita hafu ya umalene na problemu parce que mata na problemu bo nikoro ingazaliwe mwanadamu udugo shema jindu wala zalia ya janza kemwe masade wa mzingiza mtona wana haramu watona tazitwa atanza kemwe majenda taweji warufu eno pi uloda na zalia kwa mtu wachana au ya kwa mtu leo wopia zali kwa toka wanuwe tipi yode mani ya ili bati toka mtu ambango do za twamba gento babala uhibye banu nso yo tiparoni wandu wafumbuni wakawona so msiba uwe ya uka ngabo mdiende arenga milioni na milioni aremwani ya vese abi watijida huyo hamba hafu jana tijilo de ntwane tijide ntwa sita emtatahe hafu ba parce que boya hafanga watu kanza juwe malene hamba ya waya nika abi mapesa za milioni zopi abi haraka wendo utangane dambe minga mjoli beze malizo bana mana tuto malizo ndo niko nyindi bo api mana tuto beze malizo wa niko nyindi banyoti bamtole de hawana nyinyi yoti pe mana shanga ngawena haki bo api tena ngawena haki bo abi parce que wahibiwe mapesa ngahamade machu ya tolo haya ina mtuba sijao tiambie machu ya haya ukana aeroport ke jahuziwa aeroport ke jahuziwa wa wandu walomuoni swafi Wanuka botosia mtoto mwambia ni banu.
na mjue mwede hazini bo malaba mati msono chama chama mbila Facebook benga Facebook yaka na wishilia mtu atukani shilia handani elekio lira obanu no utungulo no obanu na mlilo ma wandu da malade sirulo hundu rameka mdaili ya shamka kama mtende ya mwema nifia onyo wandu makahaya wandu majana manani wandu da malade ni wanazioni mfe mkeka msoma ni wasoma watambi hao kejiza nyinyi mkeka mtabuli wa masomo wandu da malade ni wandu mlono wao watu weda wa Tanzania wanda utole eze mbumbune zenyira zio wandu da malade ni wandu wekaya ukamtunda mwenji kamtunda maji kamtu ebali kamtunda maisha inichike kwa ni rongo ekonomi ni yo wanyireza kwa bidem mjomwede sigaruno bairurili garundo machiriani garundo mwenje sa unu telele bani nyinyi de makabija mbina mbisaidi chasisi akabija mbina mchomchi daidi bo nyide makada nywa nyanya au banu mnafiki bani kabija basarika bafumdu ambe utije ulidi utidile ba zona ndio ufanya kufanya sinema kwangu lilo maudu wa mjoda na wende daona wala yani ulidi ya ndio tse bana bani kabija basaini komori ndia tido liliwa ni mtu gelezi mweyo utona mbracha hii ufanya hafu mbali mtoto wenybe se ngwanzo yani kaze muhima wenybe sabala masahir utofanya suriri mkomoro unafikulono komori utofumbali ya mdoa bana basa gelezi mdoa mtira mnafata mbia mkaptire unangalize weya we suriri yo hapo na mtie armaskaneri hapo weya kanza hure hitso weya bala masahir au wenybe se akanza umkopeshe ya hupulie pamruki au weya wa mdoa fungwanzo ya jaju weke usafanya job amade mdu ya twalaki ya para waladu mdu mshadu mize mdu mahoda honi wabiri tu ebaka jafa katuno mba ubuhanga miya katuno mnampishi alo ufanye ya njema ya bunga weche salam ngoni paro sobar kanzana galeke ezedu wana ombaneze ngona zifanya zisazo shibusha borati zoke zijasu ibubanga we mnongo rongo onto bahe utuona mdu abasa imaja fumbali ya mdu nabetonza ni benuli utungwa wabesho utahao unafiki yana mdaje amadakazo hapo zika tunakubala amadakazo hivyo kufanya makama la system swabino ndio mwana garazali nele jeshi wa amadakazo ngote hao ngamte hao bure bana mutia ula mutia kamru mwema mutia kaja mutia inna lillahi mutia ula wafuma sabawana sabucha swabino ndio himigala wangu azina ule wa mutu aimani hautondola torma mnamkoba wande uone wafufuri kwa hatina udaona hii amu ya butikantani mwabieni bana ni madhamana wambanga mhozono wa komori na mwede mwangara ya zali hawini mdu ya rongo eba nena usiku msuko chua pota seni yana wabacha hii uto juwa inda rongo walelo ya lazimu ritemba hii dukanganika mturongo nyondu wa wana konferansi au bala nyonza mwede mwana wabacha hii eba nena mtuwa biyo ndo ashawa nyuwa dompishani ubu mohino hii tunasha hii ya hema na mfanda wabo ne shamtsikeke kama demore ni mwede mwameka kama zo mwana chai mjomda baka fanya conference eba nena mtoto kanya bana kwa bana mwamba kana ngari aidio si wa komori son tipi haina mkomori na juu ngewanu wanza baraka walo hunu bamtuka tujue sangioje ewanu wanza baraka walo hunu wali ya wazalia sijoe uhaja warenge bo shirafi bo mamadu bo sana hamadi bo eba na mtoto wa marongo hiti maunde sisi jiri ya ukangari mpara oni bwa komori bo ilarifu wana akartuta mafoto bo ilarifu tuambaba nuri partu daona zali metra la arifu nuri partu daona zali mafoto ne legendo shabasa nganzo ufanye director upare robi wambekana mimi Said Larif avoka kandida na kada mino wenza shunga wanu na watawa ngamparo haina mruahe parti richa haina mtukufu uhisi ya ukarisi jini wari uliliwa wanahatu gelazimio haraka mbezaraka mjuhe mji eke kamtina wandu na wambe osekuri nyi wandu watiti osekuri nyi mafani watiti na lihozo nisi na murema wajiri mafanya ma mercenaires nyo wandu baka fungwa titi jana ni pare parti jua tikaswir ya ukai parti jua wala waona na wamba awanu wavotiwa wala kaja votiwa wandunda si wandunda wala waranti ya zali gutotakata bayo joba ukaja votiwa representant ndoni wala votiwa wikaja votiwa ngwa tuko zina hama wandu wala tesindano we parti jua oliyo ya wa usoba nuli tondo we mshenti woi shawajua ba watu ko jila jamfibo wakomoi kahide sambe bosa na mwandi yabo wambe kahide sambi kashirwani sambi we atona momwanilia na mwandi hei biwa Paris
na mwanzie masikini sambi. Masikini sambi. Abonge ni maopoza ina usiku mdungo ujua mwabaga mwanili yao yentika mwanili yao. جاء الوقت يا كاميدي namjuhe taganyiye lifungue sambi au tofungua sambi wodo tamba midena telebi relax calmos zambani Cristiano namtulileze rozanyi ba midena fungua sambi midena liba ujonja banu ngamto mtamba zada eno hao le jeshi lo midena liliba e ma mercenaires ro midena waliba kam fawo banu pia ngambulia sambi ya jeza bale zone de mjio wamba wirili yao bulia sambi ya rohe kaisa roha ba tikazi zo mzinga ba tikazi zo shono de banu tabaka mjolo wanife sur les zones de zimisifanchi wakati ndasi wangandasi wakati ndasi wangandasi wa warumila wa katembi kartwa mini wala kata mapaka sabu zama tini matatalia no makapuka na mwatia ukaba sikini sambi ya doji juaba sambi hamba doctor inende sambi hamba na modinende sambi hamba dobinende bosa hamba na mjamni fungue na warumize wambe wasoparen mfumne jo bemba ni haupia ngasoparen rumizonro habo sambi wasopareni benke wa terrorize wallahi ke watula waya bonda wondo ho eketinje yana inga mjona mbia botukufu abunge abunyi wandu wasiasa mwabani wasubuti na mwambe gasi watima razidanga nzo ambe ukana ngari mpara oni bo watukufu bisihe bo razida usifimambe bana kanzo ambe zero izo tinarumisa mndu badi yawe yabage ni joka katindasi jobo hamidu kari ila ambe ngasi watima nani kama dem zero Muhammad Karila ngazofanya rungo mahame banukatina bezo obo wambeni namtegele ho baba ni nywanto ambaga jawu baba ni mwanzani shakatina bezo aina sijio mdoda moda mofanya ukadi nubwa bwalati uone fete ya mbeni mintila jana fete ya mbeni mimi Allah mimi tulonga fete uone fete ya mbeni yoikiri na mtole sekana mbaya watika mtola mbayi ndo abujobira karihila mwanasha usufi jalali wadani do bishafu wa ben sharafa kamari zamani Abdullah Hambaye mama noti pia na mkau sembeni mauri ya ukakariba ya ukabatiga ibandele yone tukobonesa shamsura azali kana uchahono basi na wo komori wa fepia na wafunge kabati maji kabati boy kabati msomo na jarche gazi shakana ujaswaliza basi ngardio lofanya fete embabi yoti haba shayoti ni ranta garanta umrede atele utotoka ura mpira utobaki daone defense uto rada one goal ina pasine lateral da tabas njia milieu attaque ngebidio attaque ngela simira attaque bo ambeni kama utoba kimdo jale sijio mtamu fanya fete roneza fete ambeni kiri ba wandu wajua pashe magari wenda mbeni garantori de ratele bi garantori itowe yazali moroni garantori mdeloje zelizo wakumuri watahao tija ukozi watukufu amangena mkera wandu wa ukana baraka wandu wajua ekeka mtuju wa mafanya jo wenyi titi na msentoma mdibulia liwani nazali sisi jerende ratowera isiwahana fundi wanyu president jawa uti jawa ekeka mtutanganyia au wabuhanu swamba wanu wanafiki wanu wafanyia wazali hazi o watofanyia wazali hazi na wambio wandu lisopareni maudu lirengensi ya hatu shamda tewa na jada amba sikartoa minuwa na wala votiwa waika javotiwa wai koordinator wai koordinator mdatewa na jari paso shetu tena baga rujunjila na sibani rujunjila na sibani kanga manzona milaneza kweli kena ukiri ukana mahamfukare mbo havoti kamtupa shia kamtusisa ndo pareni mtejo mtejo amba olange da siwe katinda siriri voti wani zulu voti zain zulu voti zain kalili voti kan voti zulu voti zain sikana tonda ya tole ya sali ndo mimili wallahi bila bo baru fo kawda uni puli ya sali wambi on roho lo coordinateur wa voti ngambi on wa hina mdia pare ko mori ambe dam si banga jo kana ngar jo prepare wallahi kena tu ngara nda wimili o baru wallahi amdo wimili amdo wimili shakana da do bina na ze fahami nese robi baruani na wao tipia kasina mama hamina ne mbo avotinda rumula wa mfungwa mkapitana ro kwa fanya rutu jawano moja Facebook kwa jamorongo abana ngamjua ukanga wezo nifanya ula minao usifi samiri ni watu makao le tali hunu jana aina mna pare mbo hebanu mfanye declaration kana namjori wani ile nti hatu namjori wani ile sambiri mwone se ukana siwa sandaya sile wenye juwapo namjori mtone si chatu kartuni na ndo rizina na ula hitu wandu wana diabeti pia wandu wana cocktail ya bade ban kama tushundo ali vai ndo pamba indu nadi ojo pamba indu nadi ngamina mwana mafundi upara Ustad Ahmed Abdallah petamata wana reje komori wala neri mama hangu bo katina hajarere le shwando bibal ajaza tangi hamado wakati ndo rompira ra wadiji itaka me yabala rirante shahula
Washile bwatro banumfe marumbu aja uta. Ba imana mapita mata. Boma rega ula tsibana bandu wazo mapesa na roshe. Kaba tse ulo na jana ba ula ba marumbu yafu. Izeni sanatero mabiani bojua. Monesi ya ukana haba lusisi izo azali hamba zoko eli. Izo azali hamba zoko eli ele jwalito. Ele jwalito. Kartitande kuma tsena kana zole jwali wale abasa. Ele jwali si lisali renge komoria. Nambe kabatiza turu. Ngarenwera renge baba la sidera unda 2016, sidera unda 2019, sidera unda 2024. Na mwede wa renge baka tumu milioni. Shamda utoka uchabana mru wajua hawa mwezi hawa chau. Kantu ya tiambe ukana na jori so fareni regensi hatu au ya liwandodo wapo yazalisha itosha sikarisa utetezi. Karisa utetezi wa ukana wa yavu tu ukaja vutu wa yavu tu ukaja vutu. Na mimi kama to mtu yafanya rogo ni mduge. Ujerema kama mtu dana be CMC hasia mdo komtiani. Tede banga mudi ngoni mwa. Aure chedi ngoni ni jemi ba kuni ni soni ulo nsimu. Karina ubuli ya mdu banu ya remwa mbili. Gari jo jitiyari remwa ya dunka. Na mtodo tse. Abungia hapo bo Yusuf Mohamed bwana. Sheto sa tushipasu haida usiku abdalagwa enda wa abdalagwa ndo ambi ukana ngari himilia yentiri sari lemewa uonese ukakuti Danieli uonese ukakuti wa mkazi wambe ukana haina ujore shari roshe bali abo atoa ikoni wajomba ya roshe wa mitami ulu ambi ya rohari roshe kabatia ndoshe mimi kabatia ndoshe ya mimi muikoni mimi tijiroshe ya mimi mjoroshe ya makada nyina wa uro wa hafa mtona mwenje mtona maji mtona msomo mdada makana bufa habari bango no tasika sina nomination zinji mina nomination zinji timwambia wallahi benga azali harende ikoni jana York kwa mitami hula irende ja Washington mimi ntina mdu kabati jaro ola mweta shonga mpushe mbwa dungo uheza kabana jamana wala do amba hitende chimbo la tiji malika fanana mana kafanana mana na weda himilia euro hito uwa wandu hifena azali da masoha azali na haboye kedo hawacho hobohe mafune zenkaba zitotondo hasibabu ugiza na nyora na kamtano sikia roho ya kubla kufikiri wala nguo kartaba ngende ula masoha tupwe mabanda miomia ya magunguni ya jotuni hatuni alafu kuda himilia azali titona mwenjo itona magito na msomo shanga wana haki kongo hamamna kananga kusena do tole todi ya udono mwechecha ufikiri wala nguo Faransa ufanya jamari ndi homi tuje kwa ndo mtuje wasoma wabirashioni wao wadaza wamba banuga risisozo hayenti inushelo sojo watatai shawabulia zenga vane mitulu ne zikale deza jazilo nango azali zangu bega mimhambu mija tolima nadime majamvia dado hileze ndo vine ne mihuko minja tolima ga mimhambu paka majamvi hafu abungia abo watukufu sasa mabia ni banu za kazijiri ya ukanyi wanadamu mdo banu na mpumbu ni banu mkaruma bunjilio mkaruma josho jana o wandu wa moroni kwa agenda wenchi mjamjo usiku wa lelo mparwa tena ministre de l'intérieur timana na jida Muhammad Ahmad na dobi na fakiri wa jamdadadi wende wa mdumieni mafoto ya hanyutanu ya Isaya jana wandu makada nyinao tota urengwa huni kwa mpira ukawetwa maana wa himipira na Ethiopia shabana ndwa jua ukaza lido mdumioni andwa jua ukaza lido mdumioni ekaka mtuta hamanilia yetibo Yusuf Mohamed bwana bo baruani bo razida bo fahami bo mwinyi baraka karjo yuanilia panu sisi randi so anaranzi hale sisi kwa twa zambuger jeri mndre siri sali jipanga huanilia enti hatu na mwone zinti za lelo wanuri jitole henti hatu yinu gali yuanilia oranzi hale ngamjo oranzi andwa jiri yuanilia enti hatu ange abanga mndudini wafumbuwe baramba mndudo fumbuwa wandu wanzo wamenye enti hani ewa mando yo parwa Pardin Tota. E wabili yo parwa Jean Monnet. Da wano wa ili wando amando ikayao waparwa ili waono watoto wa moroni ili wa telefitina ili wasedaha she manifestation komori watidai. E wararu yo parwa nanu e wane yo parwa mshe sule doi nanu doi. E le fitina ne zero mwambi waranti jana ya hele Josho akaranzi raisara parabano wandu njia mbahuma banswili waso washile wanu bazi kwa tuko kufanywa ibanu kwa mnoshira wafanya wangu ngama matrize na wode maregedopi oide watana yabo harumwe listi normali ya ho wandu wikayao wandu basi wanzo wapulwa wamenyo mkonzi sho wakomori kamili listi tainu ya ho wandu zindo una ere nga monao bantika transfere inu message na ere wa bangutika transfer shamitsile na kabiyanzi yabo atukufu
Équipe de Moroni contre le rassemblement du mardi. Numéro 1, Tota, suppléant de député de Moroni de Sud. Le deuxième, Jean Monnet, nommé proviseur du lycée de Moroni. Le troisième, Nesta, premier adjoint au mairie de Moroni. Quatrième, M. Soule, chef de brigade de douane Hahaya. Cinquième, Naoufal Abderrahman, représentant Bikere, à Moroni. Voilà les 5 mercenaires de Moroni qui sont payés pour boycotter le rassemblement des Comoriens à la capitale. Yawa juha kwa tulala. Azali ngwanzu ya juhe ndezahe, panyunyi wa Moroni nga mazomru miyo na zijana wao ili waziyo wa Komori kamili. Yawe shaka unilazimu bwa tukufu. Wato wandu, awe ifoni mnike les instructions. Yawe mwenye baraka, Fahami Wased Ibrahima, Hamidou Karihila, wa Mamadou, wa Shafwa Ben Charafa, wa Wadani, wa Manesha Sufi Jalali, wa Abdillah Hambaye, Razida, Mamadou, Dobi, Baruani, wa Ndwa Unti, pia gelazimu yo haina mri afanya ukana kaja ukezijakira abo sisi ngaliba yao libavula hatu. Il faut amumlabi yoneka belu alona jeshi. Banunga mjoza jiro uzade. Banu ile jeshi lisali ranganya shayo na kanzani mnongo ni swafi. Wamba il suffit un film ya ukana ngabo mna revolution Komori banda Madagascar. Ngari jo humto wa ukawe ihatongeza wa Komori kwa naanza mjeni tena. Banu azalinga ranzori msaidia nili mtowe bako nilijua ukahawa wanduafu ezebarua zija emashitakia aja ngari jionao nayi. Sha ngaranza uri mwone ni mfanyi mbali ya kisiontiti. Yapo mwisho wa Komori. Yonda ilamba wa inni kullama da'utum litaghfira lahum ja'alu aswabi'ahum fi adhanihim wastashkhaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni asrartu lahum israra. Alantu lahum wa asrartu lahum israra ngabu mnangoni ni sekre ukana ngaboti wanzo wali saidie. Shawabena litufanya banuko jao. Parce que wajua ukana e silencia haungiona problème. E silencia haungiona problème ya ukana riula wari hibi wari daraula wahimili hate Faransa ngwaona ohaya. Faransa hajua ukana riantize barua tambia antizinchi. Faransa ngwono haya eze kaswa kasa neze problème neze ngo za deposewa. Abandu wa wambana mtuone samba rugo bakara na ujwa wambaka mtumanza nanga mumlalika haina bahana. Bahinga ranzoro nese force ya mwiso. Ekabanu bo docteur Zile bo metra la arifu. Bo docteur Salim bo Dobi. Baruani. Bo Hamidou Karihila. Bo papa mwabitule bo SMS. Bo Mwinyi Baraka. Bo Burhani Hamidou. Bo Abiswe Funyonti pia. Kamtushina mwafanya mbanu wa mwemi jihanyo abwena mwedema hafe. Abwena mwedema hafe deni uti na uvu yombironya. Na mwambi yokana na mfanye au mfe. Na mwanzi hea abo waishiye. Nima politiki mlo Komori na nyimlo bonzi ekeka mtushinda majusu wanro hanyu na mwanzi hea abo watukufu wadogo na kangwa warongozi wao. Nima politiki mlo ndani na nyimlo bonzi ekeka mtushinda haina mru ya mbando ngobo bavutu hahe kairi mfe waje wanro wajiwa waniliensi ya hani. Na mwanzi hea abo waone babanu wahitu kana utotuka manga prezida kutushinda wa sisa wandu pareni kutushinda wa muwaya hafa kutushinda wa mshitaki kutushinda wa gabo ngoba kiurandejea. Gamgam baki hata 2029 mjomba daru mavoti tena mwede mwabo hata na mjomba mbisikara na kubali na mwede mwede data 2050. Na mwambiye kana nguna mrengeli au mjwe mwanilienti. Na mwanzishe banu kwa jansu wabileza kweli alafoni wabileza kweli hamba wimtofa adabu. Na mfe nyima opoza wa Komori au mwanilie wa Komori. Sino na mfe waje wandu wajua wanilienti ya hao. Shaka mnoto kutoba kena mnaini mdo linda ukapa kapa javoti. Ebanu kwa tushine ndibu Hashim. Maho. Tintima ngekono opoza mzima. Usumani Sonko hasampanya dobi wala Usumani Sonko shanga mwana mna president hao to na amamdu msheba. Na tojale kwa wala tinda hao Basiru. Usumani Sonko haranganya waeche. Hatua makisali Usumani Sonko. Ela arifu fanya jo Usumani Sonko ndo waseko mshenzi wala urangezi bwa arifu ri wimidi ya uremele kots. Wala wairo tseto wairo tao. Bwelari. Eba nuko tojane ndo ni Afrika na bwe mnati mtitulo na rukume wa haushindi.
ego to kampala palensi ya ketina machiketina mwe to onda wamba ngodo daily mtu kata hunu la banuru obwe larifu wakati mkutambi wanu wako muri kwatambi obwe larifu wallahi shabani mimi no mwanzali de maana nimwambia usa kweli ele jendwa ina ba hanu to ba oide ministry kata afungwa chao haina funguwe sambi enda fungwa ndo chibolwan basa bali masoda sena mnaini mdo hamamfu nguna mrega dibo bati wando achi batsijika mkono muorende nguna tarifa bo bati wando achi watu wani denti hatu wasikini wana so watu wafumo bali ni wana so watu batsijinga rikono muorendo amagara tukofanya siasa banu mduka libro mduka huri ngejo amba mwanzo yesu banu mwanzo yesu ina abo mrengo amate kara nyuro tata hanyuro bebe hanyuro wana hanyuro mijihani ngamanzo ura isinga banu mndonda rumafoti wo mndulo na jeshi wo mndulo na mawatwani wo mndulo na watu kwa wani yangu nduga za kila ba ukana pakanga bo votirani ba hawa sawa kensi ya madezi hawa mtsende ramba mwende kwa bonede ntsende wende biwa mtsende nifanye banga ngore ngoma pesa ba wende rumafoti utso kwa shindo dai utso na jeshi utso na kuru utso na ja tenyo tibure siasa ino za kishensi siasa komurino abangede sani mwadi amira zamba na mwala le jwana ekaka mdasisi ndo parene safara lelo na mwele mahafejo wa hafa ngamjomtidale le jimbo la sadimu eza huso siasa ni ma journaliste isati mlahani bana ni wantu ambapo fa yo risa utidoshinala naye utino mreti hewa ni mreti yake president yake dhamana yake revolutionary yake fundi kamtacha ya jaka utoa juice ya ukami amuma mija uchawu hata imakaulu wake katuwa haina katuchuka ntarifanya roko wandikaze mfumle wade wabari na mfumsana shatamba mtwaza ni mvumbwe na nimre tiranti na nimre tiranti besafara lelo eke haja hendo menyeze ngora kazalo 30 ekaka tudwa yazi aidi ya uke mfumnenga mparobo wa komori na mjuhe sonti pierise rendera daidi ekaka ja daidi haja bana ngamumlabi yone ke nyumba yahe nestidia yo ekeno ndo eketo to wa hafa safara lelo mirongo bana batina harara kanyinyi mwaba kanjaro mwabana danjinasi mwaba nyima journalist wa komori watu wangu wantu dai cheze ntipia basi ekamfanya betizi bana wacha journalist bana hachamba isanda abo wangu anzo mwene mahafe wa ucha ebateke kacha ushia mbuya muwaya hafa ya mfakwe telefoni ya irabarini yatawendeza wanuka tuteza banu wananyasi wa ulo wafu wananyasi ngo mupirizo wananyasi watobo ntiju wasa watolo mhazini wasa wanangwa kwa tungo ufirwa wasa wanadi hawajufumu wasa wanadi hawanafiki wasa wanadi hawamezi garanto lijikombo wiki wanadamu mtona mwenje mwa ulilo ndo hafa ngorido ndo wadopishia mndo mpara mto uzina urudi umrega to alal badru nalin banuka tuteza banu bati jambo na jodo ngalo bufa nguru tiro dorongo hatartiban ngo chukanza ko president ema mimi kwa mazoni ko president wanwa ndo tuona bia shemika mwambia kwa mazoni ko president mimi nitapara mbia kwa mazoni ko president mtiaru ma party d'ailleurs ntwa bine kwa hundu yezi yabo kenga bya tukana hajana miezero ezengo ni wamba ozo shana watindrenge shanga mjwa mieza kweli bayabo tsati mwambia ni nyima banyi ma journalist wallahi ekamfanya betizi bana kamtuparwa komorira si harada yenti hatu yakana majina mwenje na msomo na unono watola mhazini warje emna haramu wa hemana wasalingo tusubiti acha to wandu machana manana wa aeroporo yarudi hambe ukana ya aeroporo yusu dana do mshensi mati ile hunika rusa uza aeroporo tijati de tundu aeroporo ke jahuziwa aeroporo ke jahuziwa shange na mabandi ngari juwao warabu ngari juwao weluhashi arabu ya aeroporo ya hatu harenge mabandi wajafanya magala wa jeni wa hula aeroport shi aeroport ke jahula wa komori ngabo nyono masola hazini kamna utomara je hazini chaka mdale ritolo rifanya prealable ramagarje ko urejeziwa ramba chao ndasijaba sana cha kwa Facebook bana bwenyi labo mlo ajinga shenge nyi wandu wakana kili mtu amba enge Facebook yakana ushilia mndu ya rezudura nogo atuka shilia meta wa fahari woda okaidi wa heola nokaja nishilia ngami wandu mtuhamba na mtu modo aeroport mwe mafanyazi bami usiku na yako muri safari na baizezi mzangu wenda wamba kesi jaja warege mapesa yangu tambie mzade ola tamba wewe na unike mapesa yabo ya ori sare yankese tamba bisengo azo ureje pindo hanywa ngo anzo mimi amdu reje pinda wallahi ndo bala wakanza maro hanto l'hôpital wewe ndio bemwa leo tamba izo kanza ndaro mashuri kesi jaja ndio ujana bani rege mapesa na bala mtu akai container ke jabula na jau amazo mapesa yangu yako ato usiku mjoka prembo container aindo gotini yone ngebi baka mjomba wande vuya ka bavuni bala endo ngo usafanye taslim tabahiri tabe mparona pinda ukamja parona pinda tambe singa mjo wone la hangu lelo au ngamjo wone mzade wena mlikema zamu kiba pesa tujo toro ho bana wallahi tinkom na ria la hangu tiro hoteli zangu
abanga mdidonyi wandu wa siasa ngamdidonyi wandu wa heze media ekanyi wa Komori ekanyiti wa nafiki ekanyiti wa shenzi ngamdo twalida ile ndasi jamba ukana si kartu jando byatendea kartu yo PSG si kartu jando byatendea kartu jo kana byatendea ne atotende karanzao rifanye jezentiri jikombo ngaranzo rifanye jezentiri jikombo shakarta mdi atendea au ndatitendea kairi mti mju abonge abo nyi watukufu mlovano ngamanzo haina mkomori ulovano nganzo rikema utile haina mkomori ulovano eze publication zinu mruna tsoi enregistre ya irenge waye ya ipartage eze publication zinu rizito wao zinu eze publication rizito wao zinu haina mruna irenge ya ipartage mruju amba sikartu henda sikartu amini wao jau wamna haramu ufanyiliwa azali hazi amzirejezo wamna haramu mshenzi ufanyiliwa azali hazi mtu amba kartu hara sopareni radaidi wakomori nezenti zilo bonzi wanzo walisaidie wanuri wono wandu wenchi rifari yezenti za kijeni liweneze ambasadi discretement wandu washitaki wafanya misafara discret wabana mtu fanya baruko baka jomsaidiana hata wa imfaranta himili azali haisale mwanaye hauka azala mpata aibu abonge abo watukufu hizo ndizo rakantari mwambieni na mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masihu yahe mfumraru lailatul ithnain ike omwiso wa sumana zali ukurubi Allahumma amin hena mna yarenda habari doro hena mna ya jana ile dahulinu yalitahamu hasibabu de mwana yazalo dahuni hunu yazalo irewe hena mna idarusi yangamie zemaliza hukumuri zangamie ngunangamize haina mru ulona kinyume usaidio ensi hatu yangamie ngabo mnabweze toi yacha ya fanya video hariwe mru avoka mzuani ndoko za fete na abo haina usiku nguishio owanzwani wa hafa owanzwani wa ngamia pia shangwe ndi afanye video yaonese kanaba laye nzwani ngi njema ezenkazi zitsona haya mgenyi wa tukufu wanzwani mlobanu na mwambiwa nyanyanyi walo ngazija abu walo nzwani wafanye rongo lelo ndachamba ngazija uriyenga waodo acha za follow na ihopia na mwambie ukana na mjuheri chidaili na mchomda ili yesampi bano ekezi janrongo za mafiti wandupe ohenda shekezi rongo za faida henti yenga nzoma bisi yenga nzoma pesa kari ile ke wono kakuna ushindo samoroni da wono wandu wa mama du da wono wandu wa shafu wa wono wandu wa na prepare rongo za hanyumbeni mjuse mwenese ukana kariti ratile zijirio timpaka usemoroni ni wambajini na mwenese bwabdu soe funyoti peka kweli ni waitandaya na mwenese kakweli ni wabambao na mwenese shamdati jwana karja silo basirendeza turamba karja utogazi sira fanywa chao wono kabano ekomoringe down row ilo jishenzi faha valu jina haramu litso ujwambi litso ujwanjema litso ujua antu mtona mwenje mtona maji mtona msomo mtona unono mtona mahakama murudi mo ulo wasa wafungo wasa watungo famu bari na dafumda bakana wango anzore ndera hafi banyimfu mmodo ngamnukao banyimfu shabani ngamtuko bienza ya mnganyina maisha ndani haina mna paru haulisi bari lindi voti mwende arma voti katina rahunda inde bango yabaki ya miso ibidi emharamu woye mahala enda opia ya retelo ya bloquer wakamja shida mazifanya iyo nganzo diplomasi nganzo ze barua nganzo mahakama wanazijana walo hunu walone hulu wanzo yesi kapati ushindo ajaba najafanya ba directe harongo wakadondra arwa dakantanu harongo ashizunguri rengeze video za heri zitamba za rumule mengo shangwa tuko utarongo atashizungu katuni tu ashirongo nusojo magabia ba usoda bidira nzo ngo ilu hanzo zicho ninja somea hunu na hata izo mbia soma ranzi mtu aliwasa amunge abo izo ndizo rakantari mwambieni bwa tukufu na mke juma zedunwa ike Mwenyezi Mungu na kurubishe omangamio wazali Mwenyezi Mungu na kurubishe omangamio wasumane azali na mwambie amin ni watukufu mlo banu na mjuhe mrongowe eshizungu mwambie ukana owakomori wa decide ngwanzo wa reklame na mrongo eshizungu bo Dr. Hulamu bo Dr. Rafsanjani bo Professor Umaru Miradi bo Muhammad Saidi bo Barufu bo Dima bo Nurdini Mbai bo watukufu na mjomdongo wishi Faransa onro mushilieni na mdongo wishi Faransa onro mushilieni rikombo wensi hatu dingosi izo ndizo rakanzari mwambieni Mwenyezi Mungu na butulu emasahiri elefahvaludin la rumilio wa Komori Mwenyezi Mungu na jalie ensi hatu irejeyo minononi waho wa Komori
eni uranzizo kheri mnguna mnikerere eni uranzizo shari mnguna mrejezesho narike makini benti ya hatu gelazimiyo irejeyo wa Komori ti haleban yabo ganzao haina mkomori ya tudiliyo ruhahe ya juwe ya uka kabati ngosona mwiso kabati ngosona mwiso amwe yabenti ya hatu gelazimiyo irejeyo mihononi haho wa Komori haraka banu biidhnillahi alkarim wakati hiyo ezjomba zijiri jezijiri shakar na ujwa ubaki mjumaban ridoli ndia auka kartujonga rinda hindi mjumaban watukufu nizinguna rehemu wa ula wa hafa muna rehemu Salim Nasoro ya rehemu Mutu ya rehemu Faiswali ya rehemu Bapali ya rehemu Faina ya rehemu Muslimu ya rehemu Fahadi ya rehemu Aimani ya rehemu Gazu ya rehemu haina mruwako arola hitwa nezinu no wafu hatu ontipia nguna towenti hatu wa mihononi ya hema fujarianu Nyezi mguna jalie rikendo mguna rinikeze kheri ya hezenti zinu mguna rifadhiyo wana yariba ya wasitiri ya wanike bahati njema ya wasome sezijou ripai Nyezi mguna toze mbadembi ya rejeze masahiri ne mazetwani ne majini haina aroshi ya mguna to mrejeza eze nongombi hizo Nyezi mguna jalie iko omwiso wa hele fujari la sumana zali usa ukurubia mguya jalie rifurahi hanjema biidhnillahi alkarim na mjuheri tanganye sonti pia baizo lizorambila na yaukana udima wo muhimu bwa tukufu na rijuhe baramba udima wo muhimu rirenti mashindano rirenti emivurano rijikonsantre rijokenti hatunge wa ruma khatwari na rirenge izo aliswali ya hamba yaukana ekele to ifangilo ibili liju yaboze farkeze kazinji ruka farkenzima wandua jikonsantre wa gaili na mwebeze duwa haina mdu yarengeze posto zinu haina mdu wa tukufu yarengeze posto zinu ya zonese ili owanduwanu waramuwe ya uka mpaka safara lelo ensi hatungerejo yo wa Komori haina mdu na pare mdu ndaye bomana ma Salim Said Abderrahman haina mdu na beshe mwanyanya yambe esirikali wa hundu wandu watanu basi de sirikali kamili wa hundu wandu watanu wa hudu wanzu warumilo asimambiani oban yabo ezabaki yabo anarikera dibabu ezabaki yabo abonda sike kartusa shahatu wa moroni wa paro joshoni kwa agenda ele bujiloli hisabasa hata wala wahenda tena waone satena ya ukana waone sa ya ukana ngelazimio ribezar karambi fahari ya uka wanu warengeze malipi yangu watungoni kawandu wanzao ritsifanye lebujilio na siri lemewa hata si wa moroni garitambi hao abunge kairezi ino zayo banga monao eze directeur pia eze direction pia zini kwa wamtuje wande wapuweze mbuzi zila zije zido ziriteza abunge abo namtulidi na rijuhe rihime ngamjua maadi wa henti ngamumtinio